I posljedno ljudi, ja sam kao što vidite, danas ne igramo ništa, tačno igrat ćemo nešto, ali danas ću da vam pokažem kako da instalirate Textrav editor na vaš računar. Tačnije, Textrav editor je za raditi skriptu, da uradite sve ono okolo Textrav. Stavit ću vam jednu sliku gdje će vam biti označeno šta je Textrav. Tako da krenemo, znači potrebno je da imate Textrav editor na računaru koji ću vam ja ostaviti u deskripciji. Jednostavno uđete u njega. Imate ovako dva foldera, samo uzmete ovako i prevučete na računar, tačnije ekstraktujete, uđete u to. Sada ovdje imate GTA, sada idete da nađete gdje je vaš GTA San Andreas instaliran. Tako tu sad idete u models, idete txt, model txt i jednostavno prebacite samo ovaj file tu. I to je bilo što se tiče ovoga ovdje. Sada idemo na sam server, znači on je isto ovdje, samo da ja to otvorim preko open, ide ovako, ićem properties, change notepad, yes, samo ovako stavit ćemo, dobro, pas to može ostati, ovo nemam pojma, nije to, sve ovako nek ostane, jednostavno ako ćete se možete zamijeniti ime, ne morate ni to. Znači jednostavno sam pokrenite SAMP. I kako sada da dođete do IP-a? Vi ćete imati IP jednostavno kada idete ovako cmd ipconfig. Evo imate ovdje IP, ali taj IP vama neće raditi ovaj ovdje. Jer preko toga IP-a ne možete da radite u Textrav editor, tako da ću ja sad idem naći taj IP i onda ću ja vama njega ostati u deskripciji, tako da se vidimo ovdje. I evo ljudi, ja sam našao taj IP i to je veoma brzo, trebalo da sam ušao na internet, izvinjam se radi ovog telefona što je za zvučnika. Znači sada uđete u SAMP, pokrenete server, to mi ne treba, tu mi treba jedan i ukucate ovo. I evo vidite, server radi. Sada ulazimo na server i kad uđem na server javljam se sa server pa ćemo da testamo Textrav editor. Vidimo se uskoro. I ljudi, kao što vidite, nalazimo se u gameu. Šta sada? U gameu imate itd. I to je to, stvorio nam se! Da. Sad idemo, ovo ću staviti ja samo YouTube kao sranje. YouTube kao za YouTube tutorial. Sada idemo manage, stavimo tako tu i ne to, idemo mijenjamo text, rango, nećemo, full gamers, da bitch, full gamers, da, idemo tu, glavimo, dobro, farbamo u sivu. Ovo okolo ćemo uraditi ovako, eto, neće biti crno, to će biti žuto, to će biti da vidne žuto, tako, narančasto, ovako, do jaja. Sada ljudi, sad ćemo malo da pokažem kako se radi u ovom editoru, Textrav editor, pa krenimo. I ljudi, to bilo to što se tiče ovog videa. Kao što vidite, uradili smo kao neki pokazivanje Textrava i kao pokazivanje preview da ubacite. Znači, to bilo to za ovaj tutorial, vidimo se vrlo uskoro u narodnom klipu. Idući klip bi trebao da bude gameplay. Ako vam se svidio ovaj tutorial, ostavite like, share, subscribe, komentar. Vidimo se u idućem klipu i to je vrlo uskoro, čao.